Umsombuluko ngibe nesibonakaliso engazi ukuthi ngike endaweni hostel. Menge hostela unomntwana wakhe una-10 years uza kumina uthi ngangidlala kakhulu ibhola ngisaphinda. Ke ngithene sengidlule emhlabeni ubaba wami ngidlalela ibhola bese ayawuthwebula umoya wami ukuze ithimu yakhe ihlezi iwina. Bengicela umbeka umphefumulo ufike uyikhulume le nto embhobhweni ukuze umoya wami uzothola ukuphumula. NgoLwesithathu ngibe nephupho futhi engathi ngiyasebenza endaweni eyi5. Unobaba oqhamuke ephethe indishi uyenda eyihlaheni athi uzokhulula imiphefumulo yabantu ezinyokeni. Khona le nyoka lezi ezikuhlaza sesithi inyoka zasekhaya. Ubefika azithathele inyoka afake endishini. Ezinye kade zikude naye bezisondela. Abesethi asambe esekhala imiphefumulo kuyokhulula imiphefumulo labantu kulezi nyoka. Sike sesihamba sangena emotweni. Mesingena emotweni sesizekhala imiphefumulo indlela ibekanika yimbi kube ngathi iyakhuphukela. Kungathi mnandi amanzi agelezayo kodwa ugcine kwazile ukukhuphuka. Mesiphezulu kathi umfula uyangenisa futhi ayisakwazi ukuthi manje imoto uhamba. Kuba khona abele ngaphandle komfula bazotakula le ndishi le akade iphethe ayikhiphele ngaphandle bake ngaphandle bazama ukukhipha imoto. Mina bese ngiyaphula emotweni ngigijima ngithi ngisakhala imiphefumulo ngiyonikela. Ngizibone ngingena egeyithini angazi noma ngigcine ngingelile kodwa ngigcine ngiphuma ngithi ngiyobheka ukuthi imoto bakwazile ukuyitakula. Ngimfica nobaba egeyithini athe kube ngcono wagcina uyinikelele nomphefumulo yalabantu esenyokeni ngoba yonke le mnikelo kade yenza ey'cele lizofana nento engekho. Abesethi ungakwazi ukuthatha umnikelo wango-R10 noma imali ngaphezu kwa-R10 uyenze umnikelo wembuzi ukuze kukhulule le moya. Cela inkosi ibusise nikuzweni. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasePhakameni. Igama lami uNokwanda wakaMalunga, ngisuka eMona ngaphansi kwethempeli laseThembeni. Bengizocela ukudlulisa ukubonga. Angazi ukuthi kodwa bengisho ukuthi njengoba ngila ekhaya namhlanje ngiyaqala ukufika kodwa futhi ukufika kwami ikhonjisiwe ukuthi ngibe la ebusuku izolo. Shuthi abantu bakithi besebethanda ukuthi ngizobanikelela ngizobalungisela ngizobacelela enkosini ukuthi bakhulule lapha bakhona ngoba esontweni eledlule ngaba nesibonakaliso ungazi ukuthi kufika uma umuntu osewadlule emhlabeni. Bengiqala nje ngaye ukuphupha umuntu wasekhaya ongasekho. Ngaphuphe ngathi uyafika uthi usebuyile. Bengimbuza mina ukuthi ubuyile kanjani asho ukuthi ibekephi. Ngathi umuntu ongichazela ukuthi unjengomuntu abamthwebulile uyasho ukuthi la ahleli khona umuntu uhambe ngakashaya isikhathi kwaba nomuntu omenza into ethize washo isikhathi ukuthi uyashintsha abe into eyisilwane. Ngesikhathi ekhuluma loo nto bengathi ngavezela ukuthi uphenduka ngento enjani ngathi uyasebenza kweminye imizi kwenza izinto ezimbi kodwa wabese yachaza ukuthi akasiyona ingozi emndenini nakuthini ingane zakhe usibhekile kodwa uyacela ukuthi simsize simkhiphe kule nto akasathanda. Uyacela ukuthi simlungisele kwangazi ukuthi kuwumuntu osehlele selindele ukuthi simsize. Ngase ngiyakhuleka ukuthi ngicela ukuthi ngimsize ngase ngavezelwa ngiza la ngatshela nokuthi angizwe la ekhaya emphefumulo ngabona izolo engathi kuveza le ndawo engala bese ngithi ngiyafika namhlanje ngabona ukuthi khona ngempela. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angisize angikhulule. Nkosi ibusise ma. Zulwini. Ngicela ngibongele kuwe mtaka Antinsizwe.
ilufa. Amen. Umfana kaMagwazana eMbombolo, umfundisi Maphumulo Mshumayeli uBhengi Bhekisi. Amen. Bathanda ukukhonza unyazi. Ihlasele isalukazi sidala kakhulu kodwa simpunga uyasibona sidala ngale ndlela kwakwenza. Khuluma phezulu ndoda. Sithi lesalukazi kini uyamona uqhamuka lapha indoda futhi naye sikhulile iphethe induku uthi wathi wena kunjinje lo ukhokho wakho avumelekile yena ukukhuluma nawe yimi nginamarathi okukhuluma nawe ngoba mina ukuza kwakho la ekhaya lemphefumulo unikela sengaphenduka ngaba yiNazaretha ngale. Amen. Hawu kunangazi sathi ngekungazi shungulalo salwazi ngekungazi ya manje khulina athi lalela mina uyabona ngala ngithile lokho athi umfowenu lo owayehlale hostela kaMathi ukhona umfowethu engimlama ongenali ingcwaba ungazwa ngcwaba wahambela le hostela kaMathi angimazi ukuthi washona wathi umfowenu wafa lo mfowenu wafa nje kade babezama ukugcotha abadala nami bemgeza benza nayo yonke into wathi ambona usenegazi noze nimgeze ekhaya lemphefumulo. Amen. Hayi ngithi mina nali but ngizokwenza njani kunje ngoba nami phela manje enganginalo esandleni sebahamba somuntu osekhaya ithi wami into nje bese silalela-ke thina ungasenzeli thina asifuni imbuzi ozoyilanda ebuhleni esekuyahamba yothatha amacala kweminye imizi sihambele kumajiya umnike 1,000 angijweza umfana yebo uyaze ngithelani elokugeza lempande yangena emzini kaMagwaza konakala umfula bathi manje kokonze wathi uyazi yena omajiya nami ngisaba phela ngingalokuthi ngizothi ngisho nami futhi ngingazama uchaza kuyena okukhulu kakhulu-ke bese umbuzo lokhulu u-14 ugqoke yonke ingubo ngoba esho usuwaphenduka ngoba sengelo u-14 akakhona ngithi manje lo nento lebidlalisa lapha lothi u-14 ngithi manje kwenziwe njani ngawathi ngokuza kubashumayeli ukuthi ngiqoliswa kanjani. Amen. Hayi imbuzo ethele ngoba okunye yini wathi hayi mfana ngawahlushekiswa yilutho umakoti lo wakho ushadena emva komfana wamthola nishadile naye waqhubeka khona la konakala khona umntana wamaphuphume sasingamazi uyeke nokuphi into zami ukuthi ingalungi. Hayi yebo gogo wathi yabona lebona lumakho kancane thina sikhothama esalwazini sakavilakazi leso salwazi sakavilakazi sisiphethe zonke izinto zakho kodwa inkinga abavange bayenalo ukulungisa izinto zabantwana abaphuphumayo bonke abazomzala bakho nengane zoma wakho azenziwanga lokhu azinakwanga lesi salwazi siphethe inhlanhla yakho ngesinike hambe uyonikelela lezi ngane nalezinye zafa zingaboni lingakufaka ibhuku umncane kanje ungaboni yile ingane zafa zingaboni zimungu. Ngiyacela yonke umajiya ngoba nginalutho kodwa sengicishekile nodwa ngoba khona ngeke ngize ngikusho la international television ukuze abantu basebulungu inkosi kusenizwe. Amen. Ngiyakhetha inkosi enkulu yamaNazaretha makathini lo wasemthunzini ningangiculuke nami ngithunywa ngabakithi. Amen. Njoba nawe uthunywa ngabakithi ngicelile kubashumayeli bakithi banami ngikhulume. Amen. Cha abantwana benkosi hayi indaba ifuthiwe lapha kithi ngike ngafika nobaba bami la ikhulu zebandla lamaKristu zafike zahlala abashumayeli bayigona bayiphatha kahle sezingishayela ucingo-ke cha
mfana lapha ekhaya umakoti umasibanibani uthi ongegqonile mhlobo uthi lapha esangweni ekhaya owakhe khona kade kuneyinkumbi neyigidi neyinkulungwana kunendoda ebimi phethe umbhobhi memeza ithi kucelekela amakhosikazi esenembuzi ezohlawulela ogogo basendulo ababenamacala abanye baxoshwa babuyele emakhaya kubo bangabuya nenhlawulo manje sekuyilanga loba bahlawulelwa. Amen. Uthi mase kuthi ngquzu uthi wase kumenyeza amadodakazi axoshwe emzini amanye inamacala amaningi ahlukahlukene uthi wathiwa wese nembuzi amadodakazi ezohlawulela amadodakazi asendulo uthathe ingquzu amadodakazi aphuma ney'ngane zawo abashaya uthi kwasekusuke emadodaneni angobaba bawo awese ezohlawulela omkhulu bawo bangokhokho bawo bezobahlawulela emacaleni amabo ababewenze besaphila emhlabeni kwathiwa ngoba banakwabo uwona kwabo kwahlela phekwabo ingakho abanye behlulana ngokuphatha amakhosikazi abo abanye bawashaya amakhosikazi abanye bethi noma sebengamanazareth bephula umthetho othi umthetho inkosikazi bayishaya beyishaye bona khuluma indaba yakithi womakathini. Amen. Bedlule lapho kade ngisekhaya kogogo lapho kuzalwa khona ugogo wasekhaya komame kwanele. Namhlanje unensizwa eswela kithi engakwazi ukukhuluma kahle ikhona la ethembeni engakwazi ukukhuluma kahle. Abantu abaningi abangamanazareth bayagxeka ukuthi kungani uShembe ehluleka ukuyivula umlomo ukuba ikhulume kahle. Kodwa namhlanje uShembe unyazi lwesulu ngokuhlangana komndeni ukhuluma ngendaba ukuze ekhaya emphefumulo usiveza indaba wayiveza kumfundisi wasezayoni womndeni wakhona ukuthi lapha ekhaya kunendoda ehambile sisimo. Namhlanje kuthi unkosikazi wayo wafika endodeni esilatha amakhosikazi amabili. Uma kwenzeka kungabe uma sesifikile sazolalela ekhaya emphefumulo emveni basuke lapho ngesibuyele emuva ngesihlale phansi ngesivula ifayela lomndeni wakithi ngoba abanye abantu bagcine bese ekhaya emphefumulo bazonikela ngey'mpahla kanti banikelela isibongo esirongo ekugcineni bese kugxekeka ikhaya emphefumulo ekugcineni kufa abantu kuthi wanganisebebuyela ekhaya emphefumulo kanti beze lisibongo esirongo. Abangenanga ephejini lakubo abangene efanele lakubo kabazi ukuthi bona nje ubena basalo ubani sengathi nawe ngawuyicima ukuthi usalo ubani. Khuluma ngento ephathekayo esengiyibonile emazweni akithi ngoba umndeni ekade ufika nawe ekuseni wabangena ezweni lasemthuzini ohluphekileyo ulalelile namhlanje uyenza. Amen. Yilokho bantwana benkosi sengathi uNkulunkulu angasiphuthi njengoba nami ngihluphekela ikithi ngigijimela ikithi nawe awugijimela ikini awuyeli indaba zezono zemisi yabantu ngoba abanye abantu ngambona ephethe izono ulokhu umgxeka kanti kungenwe umuntu obengakayifezi ukuthi wahambe lesi simo. Namhlanje abantu bakithi bathi halalo baba bami abamzala abasana bami bathi uShembe lesingazi bantu uShembe batuthi uselike enkulu abebengazazi. Kunensizwe yakithi engiyayeka abehlapha ehostel lensizwe yakithi bingayolo eNazareth kodwa uma bengashaya uwedwa bengingasuma nonke nibhambabule nonke ibaleke ongena ehlathini. Uthi omnye anti bami sesisuka ekhaya emphefumulo sesihleze emhlanganweni ebengiqala ukumbona ngokuqoqa umndeni wakithi uthi wena uyafana nokhokho kababa wakho owashawa zingane entabeni zambulala. Ngakho ngithola impendulo ukuthi hawu kanti lo muntu wayishawa kangaka nje akuwulo umuntu oshawayo yilowo yakhokho ona manje usashawa. Hayi
isisizile lento enhle kangaka kaShembe asingasuki ukuthuka kwaNkulunkulu nasemamida kuphi akusikhathazi akungasithiki ngiyajabulile abaseNkulunkulu elokuyikhulumela isizolunga. Amen. Isizolunga indlunkulu isibuya phambi kwehlelo sobukhosi ihlelo sobukhosi sesithe ihlangana indlunkulu sachaza isizolunga phela. Amen. Makabone uNkulunkulu Nkosi semsweni. Eswathola abantwana abantu besikhulisa besipha amandla besiphephetha besifithemba ukuthi uNkulunkulu omkhulu awutehleni wamaNazaretha ngakithi isililo sethu yasizwa njengoba bekhuluma abantwana abantu behlambulula imindeni yabo. Amen. Akubikho ngaphesheya kwethuna ukuthethelana ngachitha igazi awufunde kwalo ncwadi bese ngima incwadi yabaHebheru 9:19. Lowe uNkulunkulu akuvula lapha ekhaya emphefumula ufuna sizohlambulula imindeni yezwa abanye baphoqa kuthiwa usungankulunkulu ngoba kade baba imbodlela lapha emathuneni ungekho ophefumulayo ngalolu khula noma ngalona kwabo ukukhuluma komntwana ethule ekhaya emphefumula kuphendula amehlo kaNkulunkulu ababuke laba bantu ngoba umuntu uma eseyilahla uvela amacala akhe nengane yakhe. uNkulunkulu uyaphendula. uNkulunkulu esimkhonzayo unenhliziyo eyithwethwesi uyashesha ukuzwela uyaxola. Mayibona Nkosi. Manje ke sizothethela bona amacala awugijime nayo bona ngithi bese ngiba 9:19 ngoba uMosi esenyamezele iminyaka yonke yebo ngokomthetho welihlabatha igazi lezinkonyane lezimbuzi lezekethwa laphelelayo namanzi abovu nomoya obovu inyongo nehisophu umswane wafafaza incwadi labantu lemindeni yethu ekhulunywa ngayo. Iy'ncwadi yethu ukuthi njengoba wenza le mkhuba njengoba amehlo akho mhlezi ngiyikhuluma lento kodwa ninganaleli nami ngazi ukuthi awukwazi ukugqoka ibuku umncane kangaka. Yini ubani lo hleli wabamboza amehlo abanye baze baphathe ingane ngithi mina ngumle ibuko khona bezobona nabo bakini ukuthi sebepindisela kanjani bese kuyahlekwa. Namhlanje uNkulunkulu waliveza iqiniso ukuthi cha bobo sigqoka ibuko njengoba kukhona esifuqwa ngako nabo ukuthunya ingane encane ezihamba zingaboni emahlweni seyivule namathele emahlweni abantu. Ingane encane nothenesi igqoka ibuko bese kuthuma isidalo saNkulunkulu. uNkulunkulu ayidali bekhalisa abantu. Namhlanje iqiniso liyavela uthi-ke uShembe akubi bikho ukuthethelela zami kuze uchithwe igazi nomoya obovu inyongo lezimbuzi esiyikhiphayo nalezi iy'nkomo esiyikhiphayo. uShembe uyayithatha akhiphe ihisophu ngaphakathi umswane lo awuthatha awufihle embuzini awufihle enkomeni nomoya obovu inyongo. Uma uyiqhumisa inyongo uvela igazi bovu
iyona le ushemba thetha ngayo amacala emndeni yethu ngoba uyena ushemba wathatha imfihlo sezulwini wayifihla embuzini wayifihla enkomeni incwadi lemndeni yethu esikhuluma ngayo bayincwadi lithi ngoba sikhuluma ngabo siyafunda ngabo ukuthi oma unjena ingoba lo mnangesho lomjuma womhlaba ukuthi nangu wayeshawa kubo wayeshawa njalo kanti nangu umuntu wafeshawa usashawa namanje ngolunye usuku umakoti walithe efike ekhaya seyimboduso sesiphula umthetho wempa afike ekhaya angikho-ke mina uthi ngithembelele ebuthongweni wafika umuntu obesana wajonga uthango wafika egijima wathi umusibani mali uza mina waphuma futhi wagijima uthi wayegqoke ikhini uthi wagijima nomuntu kaze ngamlunguzi kanti umuntu ongaphumuli uthi ufike ungitshelele umfowethu ukuthi ngiyabonga ubuye eNazaretha ngicela ngicelele kushemba ngoba imihla yenkosi uthi ngizozana anginikelele kushemba athi ucela ushemba ukuthi ucela ngimise ngisagijima namasha lokho ngaha usho sekuphele 9 years adlula emhlabeni mntazana sakukhangela ibhola umtshela ngicela ngimise namanje ngisagijima uthi wabese oqedela kwabethu ukuthango futhi obegijima uthi ngalunguza ngambuka lo muntu ngaze ngaphaphama nomuntu ngithi mntu uba akamazi umakoti mina ngiyamazi ngifuna umngakule namhlanje ngolushemba zokukhumbula usipho makhoba lo mngani wami umuntu mhlawumbe bakhona-ke umuntu ongazwani uhleze gijima ufuna ekhaya gijima ukuthi abafuthe ukuthi aphume futhi egijima nasemkoteni uhleze gijima nje uyakuthanda ugijima nasethuneni usenza lokho washayiswa imoto laphela moya phezulu ngaseyikuzuma la ekwena imigwaqo egijima umshayisa imoto uthi namanje ngisagijima sekuphele 9 years uthi ngicela ungitshelele umfowethu usibani bani ushobile akamazi phela ukuthi ufuna watsho njalo ukuthi usipho umakhoya ngithi mnawo usipho umakhoya yankomboni wayethanda ugijima la ngomtshelele kushemba ukuthi akangimise ngisagijima namanje ithi inyanga yezulu lokho kwenza emhlabeni kwenzisisa kakhulu ngoba uzokwenza kakhulu ekufeni babona senza kakhulu ukubona nje ingoba okhokho bethu babona kodwa ushembe onomusa njengoba simhlambi somhlabeni ngoja uzoshaya uzobelisa lekathi bongani uJehova akaqamba manga ulungile umsakuhlezi phakathi wasakhela umuzo umfuko wathi abantu abami ngizokwenza lokho kungenziwa mina ukwenza kwenzeke zoqeda umthakathi umuvuma wena umthakathi alinaqede ngizomqeda umthakathi kodwa makuvuma wena osenyameni uthi ngimqede ukhokho wakho uthi abe umthakathi uba umthakathi nokuba lundile nokuba intombi nomhlabanisi nababhibhi nabazisi nababhuqi nabanyanza ngizobaqeda makuvuma wena asivumeni-ke enkonzo ezinhle zasezulwini asivumeni bantwana bakithi e-Afrika ukhona umsindisi ozokunqamula nokathi juku lonke ukhondolo liphele lonke nyanyanya uzuthi ushembele mase nimagezile bantabami nangena esigabeni sesibili nasigabeni sesibili ukuthi nilungise imizi emakhaya mase niyigqokile iy'nkomo nabonka sekwanele manje sefanele nize nizothathela isigaba sesibili lapho khona sengizochazela ukuthi yini efanele nilungise emakhaya nilungisele ukuthi lezo zinto mase zihlelekile zikhona sesiyomkhonzela uNkulunkulu aliphi usuku lokukhulwa kwemndeni thathiswe emakhaya sekungabantu basezulwini ungasebona omakhosi nofuthi nogedla nayo yonke leyo sekungabantu basezulwini
sekukhona inhlansuku kusuka emakhosini kuze kuyofika bafana abancane sekukhona ujamangweni kusuka uondlekulu kuze kuyofika kubashanakazi abazalele ekhaya sekukhona into abayepheze kusukele entombini zasemandulo kuze kuzofika ey'nganeni ezaphuma sekungabantu basezulwini amagama asezulwini lawo izinhla lezishemba abangazo lezi ey'phuma emzini wendoda uma indoda ihlabile iy'thebe ey'phuma ntathu azikho ezinye manje ugogo waxoshwayo ngokwayithatha usithola kwisithebe uzoyihlabelela uzokhipha iselapha ezangomeni kuthiwa ahambe yohlaba lapho yokwenza yonke sihlathiswe ney'nkungu kade esho kakhulu sihlathiswe ney'nkungu lawo kuthiwa soqina iy'nkungu ey'bovu nezinyama ukudla ugogo benza uqili ngaleyo thuna ngoba abahleli nonkulunkulu baboshiwe fanele bakuthathe bakuse kumajini manje yatshoje thatha iy'nkungu wena mboyijike lapho esikhotheni afikade ugogo esikhotheni akho sibuziso wasithola uma kuthiwa hlaba inkungu inawo yini umswana inani inkungu ingani kade kufunde lapho efunde umnewethu incwadi thini wathabatha igazi lenkonyane lezimbuzi wakhipha ihisophi umswana wakhipha uboya bovu inyongo wafafaza uthende nabantu bonke qhubeka bawo sibalini ethi leli igazi lesivumelwano uthixo ayala ngalo futhi wafafaza negazi uthende thina nezitha zonke zokukhonza bonke isikhathi sayilandile siye ekhaya zobe sekubukela ukuthi siyabonga ukuthi uNkulunkulu umgezile sesigcinisiwe ukuthi susele inyongo phezu kwethu khona iy'mbuzi enzoyihlala ekhaya nani eniphilayo ngosengena phakathi kwabo sekuthiwa nani ngaphesheya kwethunelani nabathakayo sithi qhumisanani umlotha thethelelani kwenu emndenini naleyo nsila yenu yokuthakathana sesiyayisusa ngoba nayo ithela kuthina singalelo lwethuna nalezi ngane sesiyayihlambulula ungagezi ithongo lodwa ningagezwa ngoba nani nithole insila yawo zobe sekuhlambulula abangaphesheya kwethuna phezu kwabanganene kwethuna kuhlambulula abanganene kwethuna phezu kwabangaphesheya kwethuna mayibonge inkosi ishonyazi phezulu akusakuphinde ekhambweni emthakathi masebegeziwe ushembe nani sebebuyithile bayiswe ekhaya masebesekhaya senizinzile ekhaya sekufudumele sekunani seniqala ukubala kamasiko seniqala ukubala imicimbi engazange yenziwa ukhokho wagcina ngawo ukuthi isihlanga lenzilanga ngaphambi ukuthi senze isihlango sikakhokho asikhiphe inkomo ihambe ngaphambili nina abasekuthini baba ngicela undlulisele obamkhulu bangidlulisele kokhokho kuye kokhokho abangaphambili kuze kofika kwisizukulwane sokuqala sithi nansi inkomo bonke kusuka emandulo abangazange benzele iy'hlangu zabo zonke ziyibiza phezu kwale nkomo iphushwe ihlatshwe ngaphambili kwenzela kuyavalwa uthi ungaphinde bekhona inkonono bese nenza umcimbi wandlo enigcine ngayo iyobe isiyambusisela lowo msebenzi. Amen. Lana ugogo wala ekhaya wayenzelanga isidwaba nansi inkomo esiyiqhuba phambili kusuka kuyena kuhlehle kuze kuyofika kwabasendulo abangazange benzele idwaba nasi idwaba zabo bayisike phezu kwale nkomo kwenziwe lowo mcimbi bese kuthi ngosuku lwesabatha kwenziwe lo walo osemthethweni enimaziyo sezivalekile ikhaya akusakuphinde kuba khona ikhithi nesililo sokuthi kuhlatshele kwenzele ingane ngoba sugqibile unyazo lenza yonke leyo mayibonge inkosi. Amen. Uzwile kuthiwa uthi imbuzi eyodwa bazobe beyilethe ekhaya emphefumulo naye bawenzekanga izobe ilethe ekhaya emphefumulo uzobe umuntu ushebe bonke abahamba beqoshiwe emndenini siyabacela entethele babuyele emndenini. Amen. Uqala ekhaya emphefumulo emfuleni ngoba ngesikhathi laba bantu ulushango ngesikhathi laba bantu begwetha baxoshe emndenini uqula inhliziyo besebenza izinto ezimbi bafundise ingane ufebe bafundise ingane uthakala sebeyona usho ukuthi sebekungcolisile umndeni ngoba bebexoshelwa amaphutha akengenza umzelelisa kwelayisho umjumayeli uthi umjumayeli bonke izalukwazi zakho ezokuthiwa zamzolanda insipho yogeza ushiye izalukwazi ezona emendeni kodwa uhambe ekhaya lezibongo mhlophe uzogezumuza bangabesabuke bakudlulele phambili bathezwa amalongo kodwa ngoba bathela ngenyongo yalapha ekhaya kamajiya mabefile baya kamajiya bayi lapho betheza khona amalongo ilongo abayi khona fanele babuyele kamajiya ubani ozobathethelela kamajiya ngoba sebonile nabakamajiya sebekhipha iqaqanisi sekudingeka ushembe yena ushembe okwazi ukuthola inhliziyo azenze ixole mayibonge inkosi uqale ekhaya emphefumulo bese kuyokwenziwa ekhaya
mhlawumbe izwele yasizwa mkhulu bathi abakumntana khipha inkulumana hayi uthi yamajini kodwa bathi abanamavila abanemqondo yamavila asebeyithatha bayiqoqisha kahle bazoyikhipha kuthiwa kulezo umajimani umajini uzoyenzani imali yakini umajini akwazi ukhipha abantu esihokweni imali lona leyo ucabanga imali bakhuluma ngabantu ababekushula izisu bese uzothatha leyo mali ufake esiswini ezingane zabo ungabuya kulala ingane zabo akuyona imali ushemba kayibambe ngesandla uthe qeda beflathela iquthathwa ngefundisa nabakhosazana mangabe ufanele uthatha ngakhosazana aflathele ushemba awubeke endlini ushemba into azayibamba iphulule umulethe inkomo nembuzi imali akayithini ngoba imali ngiyaqinisusha into yasesihogweni athenga ngayo ibhilethu nje ulusiva ngobalalo into kalusiva athenga ngayo ngokuke abahlinzi abanikeza imali athenga imali ulusiva kodwa uNkulunkulu ngoba ufinyezela lensizwa ngisatshela yona ngitshela mina nawe kodwa singenzi into ehlele yena ucelela hamba kubo akusho ukuthi kuyafana kezikhuza lo uthi ungathi unekwenu bese uyagijima uthatha imali uyishisela impela usudlula kabhasi uthenga imbuzi ulethe ekhaya impela uthatha insila yakho uyishiya kabhasi usulethe imbuzi ayikho le mbuzi eyetshana imbuzi iqala ekhaya Amen. noma abantu bakini behlele esihogweni noma esigodini sosizi bakuzwa besesiswini sempethu ukuthi wakhuluma uMnozibani uMnozibani uyabika phezu kwale mpahla abezoshembe bakhiphe babambelise ey'kweni bahambe bayekhaya emphefumulo bafike bazodilizwa ekhaya emphefumulo ikhuphuka imbuzi iyoxoxa nonyazi njengoba lule yonyazi iyongena esibayeni emzini engcwele iyaxoxa noNkulunkulu ukuthi inkosi namasebuthini ithetha icala lokuthi nokuthi umndeni sengushiye ekhaya emphefumulo bayibona inkosi. Amen. Umuntu oze kuthiwa-ke akasenalo ukuthi umuntu oqhamuka ko-Cape Town hamba ngebhanoyi lo muntu usesebondeni akasakwazi ukuthenga imbuzi elenkayo noma khona lezi zifo ey'velayo zokuthiwa amaphoyisa awavuma ukuthi uqhamuka emandleni unqamukela ngoba impahla kunokufa khona ezweni bavile lawo bantu keza bangathatha inkomo thatha lo mnikelo wakini ufike ushisela impepho ekhaya ukuthi nina basekuthini sicela le mnikelo wena wazi inkomo zabo ezimali imbuzi mayi 1.5 thatha lo 1.5 ngicela nifake amanqina siyahamba sekhaya emphefumulo uyithatha ilale ekhaya uthatha ifake envelopini uye naye ekhaya emphefumulo yonke le mnikelo izobe ithathwa abashumayeli bayisa kuNkulunkulu lezi ncwadi ebhalayo zithatha zisho kuNkulunkulu afikayo kubhala isibongo sakho ubhaliswe uqhamuka kulo kubhalwe inkosi yakini nalowo mndeni nokuthi unikelelani mayibona inkosi. Amen. Ayithatha ifake lapho lo osefike ebondweni engasakwazi ukuhlela hayi kodwa umuntu onyelwayo athi hayi ungalwa ikhanda athi yabona ngoba ngo-2000 ebuhleni zu-500 ziyaphuma ziwu-4 usuyasenga bayabona isho umuntu akayithandi ngekani igcina icala kodwa ikwazi ukuthi njengoba kubonasiyo ithenge i-TV ka-26,000 le engasungumi lethi uma izongena ekhaya uphindise umnyango ingene ngendlela enkulu ngayo kweqala phansi umnyango igcwale into ngalonke 26,000 kodwa makuthiwa bathethe icala lakubo uyaqala abalisa ndawo zokuphuma eziwu-6 lawo 10,000 6 uyaphuma babona awayikho inhliziyo yomntwana ukhiphe lo 3,000 bawukhiphe ngamathe babuka inhliziyo yakhe abafuni imali yakho bafuna inhliziyo yakhe ephelele yona bazogeza ngayo imndeni yakini hayi mani imbuzi nemali iyaphelezela ngoba usiko lasezulwini ukuthi kuqhutshwe imbuzi nenkomo usiko lasezulwini kodwa ndayifuna kuqala ushembe inhliziyo ngaphambili ushembe ngisho ungenalutho inhliziyo yakho iphelele sisebenza nawe la ukhipha yabo nje kusaza ngizobonyela ngoshe ngiyasebenza ngcinga nabakithi nabakomalume wami nabakomalume wababa nabakomalume ngoba nginalutho ngikhiphe amandla wonke nenhliziyo yami yonke phela ngiyancela ngoba ngibazi ubude bamacala angazi ukuthi lo 10,000 ungafika kubona engizodinga ukukhipha ngibe ngibalisa ngenhliziyo kungcono ngikhiphe inhliziyo yami yonke ngijuluke ngibe manzi ingakho singo sokuthiwa siyeke indaba basosebenza thola usuqoqa abantu usubaboqoqela ndawonye sokuxoxela indaba zakho la sukhohliwe ukuthi ulethele ekhaya emphefumulo ngiyabonga njengoba ngezinqumo ezinhle labo ntwana babantu abasuka la bayehleli ngiyeza amaphoyisa labakatatayi ufuna abanye abantu basekhaya emphefumulo akunjalo kuyasetshenzwa lapha kuyasetshenzwa lapha isibusise esihle leso. Amen. Ngoba kudinizwa namacala. Amen. Manje-ke bakhonza bakhe basezulwini ushembe lento ayenzile abenzile umdlalo
uzosiza thina ukuthi asinqamlele into ende kakhulu ebengeke sikwazi ukuyenza thina bengeke sikwazi ukufinyelela kodwa ushembe eqoqa yonke ihlanganisa abeseyijuqula akhipha okungalungile axhuma okufanele exhunywe bese iyaqonda umthambo wethongo lakini nomthambo wesibongo sakho mayebongosi nakuwena mfana kithi njengoba usuceliwe angazi noma uzofike nawe uthi mawuthoba wapi bezihamba uyinike phela ekhaya njengoba kushiwo ekhaya iphendula inkomo mshembe uyiphendula ifake ayifaka amanena ibe inkomo lokhu akakhuluma ngayo mayebongosi kushiwo kuye hayi kimi wena amathuba ekhona ngithenga impahla wena iyona lekhaya ushisele impepha ekhaya ngifisa abantu labenkosi ngoba kuningi okuya kusihluphe singenelwa yini kodwa ngicela ukudlulisa nokungibekezela umzuzu wami bantwana benkosi ushembe uqoqa umndeni yethu amagumba walo omhlaba wafuka wayibeka lapha uthe usimamane ekuseni ngo-2017 ngiyazi ukuthi ubesephundulekile nami ngiyakhohlwa nawe besephundulekile ungufakazi lo muzi awakabi nawo nje 15 years una kodwa khona abantu abathi sesihlale 26 years silingane zethu la ekhaya phela kodwa no 15 years lo muzi la kodwa bathi bona sihlale lapho enkhosheni 26 years silinde ukuthi izosifaka ekhaya phela into ongayazi kwaphela lapha ngaphesha yonke la mizi kwathi isencome la kwabonakala inkulu yasencome kuphumbaphumba la njengamaplakani amabutho egcwele igazi la baphuma kwale watholakala namaliniyazi bathuma la baphuma bekhopula umkhondo bevuza igazi kwathi isencome ushembe uqoqa yonke ibisela la ethanda khona ungabani ushembe wenzeleni washiya uthandana lendawo namasengizini kuney'ndawo amathafa mayini uthandana lendawo kodwa ushembe bezakazothetha esikhuphini kwamashu ezweni lasemaqadini endaweni ebonile siyayazi abona futhi endawo esiyona thina zibofakazisana bafana abancane kusuka lapha number 1 lokumgodi kuze kuzofika lapha emkhosheni ilapho kulahla khona abantu babulala wasela bazotshinga yesuku bafika amathathu elaza azothulwa la kuphi nakuphi abazokushula izisu la emkhosheni bakushulela la abasuka ko-14 omakoti abasuke beze kubayeni babo la ehostela ngoku-14 bakusuke kuzela omakoti abasuke emakhaya abazokhulele besongezelwa ey'bhedlela uyafika la ubaba usehlale notikilayo usehlale nodadewethu la phakathi adinga umakoti abazela afuna omama labayizangomana la athi ngifuna ukushule ngani bamukele khona la athe phuma bahostela ngomsebenzini kulele notikilayo athe phuma sengikulele ingane bayifake la emkhosheni kule ngane ey'khulile sezindala ezithina zazala emkhosheni ngasekhaya emphefumulo zalapha onina beqhamuka empumalanga beqhamuka entshonalanga beqhamuka waphumulo beqhamuka enkandla beqhamuka ngoku becasula ukuthi amadoda abo kanti athi ayasebenzela aseqolile ayibulala ingane umakoti zigcwele la izangoma nenyanga nemkhuba abayenza lana abakhulunkulu abenzela kulehlanje ngaphesheya ngoba ubona phangini ngokuqawile kwindaweni kodwa ushembe wakhetha yena engakho kuthiwa untanda wathatha wakhetha le ndawo khona ngamaphilisi namhlanje uphelele kwawumfula okuzogeza imphefumulo yabantu thina sibekile phansi ngiyanibongela nesuka kude kangakanani-ke mina engizalela kodwa engizayithimisela ngamathe lento usizi lo sengathi nalowo nje njalo unkulunkulu angamkhulisa ungazeqinula bakubo bamgele ngoba uma ungadelwa ithongo uyophendula umambuma siyamcela unkulunkulu asehleli ukuthi asiphe isibindi kunabantu abafike bazonikela iy'mbali bazonikela nenkomo ekugcineni singakhohlwa fanele sikhulume yona uLucifer ulisana noShembe kade sikhuluma ngayo ukuthi omubi wayendilo senkulu ezulwini waxoshwa ngoba wavukela uNkulunkulu njengoba namanje kusekhona abantu abavukela uNkulunkulu uyazi lezulu livukelwa yithina hayi abantu abangathini ngokuhlophe livukelwa yithina omajiya noLucifer wayendilo senkulu ezulwini waxoshwa ngoba wavukela uNkulunkulu base bemsapota le ndaba yokusapota yinto eyenzeka kudala umuntu athe wona bese banabantu abamsekelayo into ekhona-ke manje lo Lucifer uyazi ukuthi uShembe useqhamuke ngelinye inxeba manje wakhanti khale emphefumulo usezoqhamuka namatulo naye abantu bangenisa imindeni yabo ekhaya emphefumulo uShembe ayikutha ayigeze ayenze konke okuhle bese kufanele balindele ukuthi
izolanda ngiyamuza ukuthi setshobisa abantu basenyanga bahleli ngaphandle kwethemba baphuma phela abantu bahleli ngaphandle kwethemba labo bantu bafike baqoqa uNkulunkulu bangenela ekhaya emphefumulo bagezwe bese beyeqa futhi esibhedlela umuntu manje esibhedlela uthola ukuthi discharge document ukuthi usephilile self-discharge ngoba mangase isibhedlela isiguli singabonakala isibhedlela kuthethisa amaphoyisa siphume kanjani onjani lo bezanathayi ngaba sekhaya emphefumulo sengabangenisa basesangweni ekhaya bakhishwe nini ekhaya emphefumulo ushembe wakhe ibhuku elingaka la wakhahebe elingaka wasinikeze ngengaka eneyimiso nenkambiso zenyanga ukuthi indeni mayingeniso kwenziwa njani noma isiphume siye emakhaya kwenziwa njani wazi wabeka ukuthi ushembe kuya ngoshembe bonke abashumele ngabayinikisana sokuza bazo sizokelelana bachazele ngoba umuntu nomuntu masefika isikhathi sokuthi azolanda umndeni wakubo noma umbathile nomhlobo noma akayimbathile fanele ayofuna umshumayeli wonyazi wangakubo esigodisako besifundisa ngakubo yilowo bashumayeli esesi makuphuma abantu kwamhlanje khona abantu abaphumayo sizazospenda mhlawumbe almost 2 hours sichazele umshumayeli unyazi ukuthi-ke uyolekelela lapha mfowethu umndeni ungene la ulekelela lapha mfowethu umndeni ungene la ulekelela lapha umndeni ungene la kuze kufike esiphetheni somcimbi okhishwa okumukela kwemndeni suke ekhaya empilo iye ekhaya khishwa ngokusemthethweni kunebhuku uyabhala bonke ubani othunyeliwe ozolanda umndeni uhamba nobani ubani ukhokhe nidondolozela ngaye njengoba senihamba nilanda umndeni konke kuney'gaba zakhona manje obesanathi sengiyabalanda ngibafaka siyayithulela-ka into esoyenza waye kubantu babatshela kanye abantu balemahleli ngaphandle komuzi kuyaziwa vele ukuthi abantu kuthiwa bahlala esangweni bathatha esangweni unyazi lwezulu le nto eniyenzile niyenze ngoba amanazaretha elihlupha nami ngihluphile unyazi lwezulu nawe uyahlupha sonke sifike enazaretha kuthiwa mongelisa abantu abadala mami esangweni inkongolozo sengiyangenisa nabasethini esangweni unushembe la esangweni njengoba kugcwele ekuphileni uphile ezweni la ngaphandle koganga kugcwele yonke inhlobo yabantu abawobhuzana abayehle ondindaseweni nabehlabeni muka nabalazayo nasekufeni kunjalo kugcwele abantu behlabeni muka lapho masowumemeza wena labo bantu nabo phela ngithi ngale kwethuna abamadlozi bayimoya bazoguqa babela abantu bakini bayibona phela nayinkomo nangozi ngekile abantu behlaba nenze ukuthi badle ukudla nabo ngendlela yabo umoya baphuma ifake iwane eceleni ushembe wabona abantu abaningi inkosi ngangenisela umshumo wesibanibani abantu abadala wabona ushembe ukuthi ayikho ushembe ulandela yena indeni azoyigezela yena niyithathe niyoyingenisa emakhaya isuke ekhaya emphefumulo ayinonkosi amen hayi uzobathola esangweni bathola esangweni bashiwo bantu ngobani abantu esangweni futhi silikade le ndawo ungagishili ukuthi uyongenisa abantu uhambe uthenga umuzi ukuthi uyongenisa abantu abadala abanye kuney'lwane zalapha kunabantu balapha ekhaya nezinto kade zicushwa ngazo lapha ekhaya nokade kwenziwa lapha ekhaya emanxiweni amasha lingcono inxiwo elisha engaze kuzobakheli kodwa inxiwo elidala olingenisile ngokwendakamajiya walithenga waze khona ungaqali ufaka abantu abadala futhi ungaqali uthetha igazi kulelo nxiwo njalo ngoba umazi umajiya ukuthi ubenzani mhlawumbe umajiya nakho ebethela ngey'lwane wena uchitha igazi lakhaya ukubhalisa lezilwane zakamajiya ziwubhuqa umuzi uqeda lapha belokishini uthenga izindlu nalapho banemali koma-suburb lawa onalusha namuphi uthenga izindlu zabelungu indlu yomlungu wathithana nani kahle lezomlungu uzoyikhipha njani insika yomlungu into ukuthi uyihlalele la awuthi uchitha igazi lapha elalusha kade khala khona umlungu banamasiko abo nensika yabo uzoyisusa kanjani unyazi lwezulu lathethisa usihlezikala ehamba nobaba uwilisa imculo ngibase behamba nokomanda bamasosha ngibase ePort Danford eNLC uthi ubaba ngifuna ukukhuluma nawe usengane usengane ufuna ukukhuluma nawe ulisa imculo uNkulunkulu ufuna ukunikeza izwi ukuthi kwelendeni sengigijima nina ulisa imculo niyohlala ePhalamende lamabhuku bese ngilindele ukuthi konke ezolunga uthi ngani lapha kwafa ibhulu lapha libulawa elakuba ngisazi ukuthi usefanele owabulawa khona lapha usethi ushembe noyisusa kanjani noyisusa kanjani lobhula ngokuyibula ukhona umuntu ongakwazi ukukhipha lelo bhulu
uthi ngakho-ke labafana abancane bemawuze befuna umshango zakhe esho labafana be-EFF babesakhipha kakhulu kwathi ngakho ileli bhulu eliphopothayo liyanibisa uthi ngihlulwa yini la ezweni lenu uNkulunkulu eseniphile izwe lenu walibuyisa ukuthi nihambe nibheke izwe elilihle elivundile niqala iphalamende elisha bese nibiza thina balelizwe sihlabe inkomo ney'mbuzi silibusise kungene lokho kube banilawule niphathe kahle izwe mayibonge Nkosi Amen. wasengane shakubuyisa umthunzi waze waphuma wayesewephilile bayelalela lutho osihlezela bayelalela lutho abanye abantu bakhankasa noma bafuna ukuvotela futhi isibili kodwa bafuna ukulalela unyazi futhi wathi kubo lamasosha engiwalandile afela koRussia nakuphi mhlanje bakhumbule nizowaphula mhlawumbe inkomo babe bakwazi 2017 kuzobe imali omunye ukhomanda engamlandisa bamxosha bamxosha bakhosha bahlala kahle bapromota abanye baze baphuma komathivi basesithola umsebenzi ngokugezwa unyaka lutho kuzobonga uNkulunkulu hayi labanye uNkulunkulu bawona imikhuba yabantu basezweni asingafani-ke nawo asikhulume le ndaba yethu ukuthi uNkulunkulu wasekuhleni asimlindeli mase sesinikelile asibuye sibuthane sikuzayo sesizofuna isigaba sesibili sitshele isigaba sesibili bese sithole isigaba sokuphetha sekulanda umndeni siyeke ukuya kokubuza abantu ngoba abantu bazositshela bese bethi ngosibiza sizikwenza lutho sobe kukhambana nje lapho bawone bakuqeda umsebenzi wakini akusafuneki kukhambana lapho khamba lomhlobo uhlala umdlalo ufuna ushembu uNkulunkulu phela afune ikhambo lomhlobo namakhandlela abovu naye ezulwini lokho isibane simhlophe sokuthi uma ukhuluma noyidlo kuba bakhulumele ekhanyeni hayi unyame ngoba ubhaqasenayo babokhe ubhaqa ka mosibekho lapho ngasekhanyeni ogesi laba kufanelise babaxhopha kodwa kufuneka ubhaqa lapho ngesikhathi usibekho okhe ubhaqa lapho ubekela bese uyakhuluma nabasethi ngicela ukukhuluma kule ekhanyeni naku ka okhe ubhaqa umongenani ukhanya isibane esimhlophe hayi esibovu nesiyelo nesinjani imikhuba leyo kwenziwa masesewulanda umndeni semusekhaya mayibonge Nkosi Amen. Siyacela-ke bashumayeli benkosi siyacela ngoba lesonto elilandele endlula yethu wakhuluma nale nsizwa yathi ngakubo sazokuphama wathi ngakubo bashumayeli babesele bathi khona inikele efunayo lapho sebebhala ilist bathi qhamuka ekhala emphefumulo nikelani ukuthi cha bakashumayeli benkosi ayidileka washo ngisho ithempeli yangabe South Coast ayidileka bashumayeli umuntu manenhliziyo zikashela utshelela izela zoyizwela abuya ukukhuluma nomndeni wakho futhi akukho ukuthi ethempelini uzoqoqa amashumi uthi nikelana amashumi ey'ngane zaphuphumayo uzwaya sekhaya emphefumulo cha umuntu uyinikela yena ngoba yakuba ingane isegazini lakho manje mase uyiqoqa wena uthola nezingane zabantu wena umuntu uyinikelela yena anikeze ingane lezi ngane abantu abatshele beze la ekhaya emphefumulo mawumshumayeli oliqhawe kahle ayizele nangenesangwe nabo abantu bakubekho lapha ngakini bahleli lapha ngaphandle nalezi ngane zihleli lapha zidondo ziyabona umuntu sebabaleka ningene le mali ozoyiqoqa omunye wathi ngicela ukubuza ukuthi esitimeni zingayiqoqa yini nalela nhlasuku siyongena thina esitimeni sinifaka unyaka ngoba manje ngifuna ukuthulisa umzi kaNkulunkulu bakuyinhlala isuthi leyo akukho mali enikelwayo akukho la kuthiwa khona ninikela khona imali ushembu uyazi la ebeke khona umsebenzi wakhe uqoqwa khona uyiswe enkulunkulu uyabuya nje mali abashumeli bazothatha baqoqe esenkulunkulu mayibonge Nkosi siyacela ukuthi abantu bakupheze lokho nawe insizwa kababa uzwakele uzobuya phela sesiyochaza kahle mama ugogo wakho mangabana lo Nazareth akagcinele phela idingo zonke bese kuyogcinwa ekhaya umuntu ufaka u-14 ekhaya liyaziwa isiko bakhona abakhokheli ngaleli uyokwenziwa leyo mcimbi makade phelele phela iqolisiwe umuntu ufaka u-14 oqolisiwe Amen. bakhona abantu abashada ngesizulu ngokwenkolo yalelizwe aqolise ngokwesintu uphelele lo Amen. mayibonge Nkosi uphelele phela sefanele kubusiswe lomshado wakhe abesembathiswe iy'ngubo zomnqoba sekungabakhokheli sefanele benze lonto yonke into uwelisela ngaphesheya kwethuna ngenyongo
into oyilimi uyiwenzela ngaphesha kwethuna ngenyongo. Ma wenze umuntu wakini inyongo uconisele inyongo phezu kwaleyo nto bese beyayibuyela leyo. Nalapha ekhaya besiyaxolisa khona abantu asebebalisa into ingubo namanapeni engane cha ungayenzi into njalo. Abantu abamusa ukwenza izinto zalapha ngaphandle komashini nemnazaretha umuntu athuthukele ingane encane nazaretha bese bezolethi nazaretha ayifuna abantu enjalo bafuna ikhuzi nazo. Siyacela lokho la ekhaya yilezi zinto njengoba yibalile ushembe waziyo ukuthi kwenziwa njani ngenazaretha egqokisa ingane kodwa sikwazi ushembe afundisela ukuthi maseyilandile umndeni isiye ekhaya uyadlula ngemicimbi bese kwakhona isigaba lapho khona umndeni ukuhlangana uzalo lithi-ke sesicela ukubabikela manje into ababambele nasekomo sibasemzini onyoni siyowabaphathisa khonje khulunywa phezu kwempahla kuya ngokuthi amandla enawo anjani mhlawumbe inkomo noma imbuzi. Namhlanje mina basethini sengenile ekhaya sazenza zonke idingo zasekhaya sesicela namhlanje ngaphambi ukuthi silahlukanise nezindlu ngezindlu khona isikhathi la kufanele bahlukanise khona nezindlu ngezindlu bakhishwa la bayendlile yodwa imvumelene ngayo bese kwakhona isigaba lapho mhlawumbe emva kwey'hlangano seniyahlangana senibafuna ukuzana phela lapho ezindlini wena owusokhaya lapho lezo zindlu senebizi yakhona kuyazindlu indlu ukuthi kodwa sibonge sona lungizani nani izindlu lapho bese kuhlanganwe kumndeni ukuthi ngosuku lokuthi sobe sesenza idili lokuthi sibahlukanise nezindlu nezindlu kodwa lochaza basemphendweni zesigaba bengibaphula nje nakulokho ukuthi ngoba abantu baye babuze nakulokho ukuthi manje benziwa njani njengoba kuyabhabhatiswa ehleli kwenziwa kulokhu babhabhatisa njani into phezu kwabo sokuthakatha ungena nasaphume nasemanzini la uzanjani unyazi lapho unyazi phezulu sikezela ngikho ayinahlangani kwa mase senibathathile ekhaya emphefumula basekhaya bangena ekhaya bazinza babona imizi yabo yonke waphuwafuyithu kwa senibuyela hlangana ngihlanganisa lawo mandleni nami mhlawumbe inkomo uma nginamandla beniphile nomimbuzi seniyakhomba nina basethini nifunge bese nibiza lawo khokho ozodlulisela kokhokho ozofika emakhosini wondlu kuba lapha ekhaya nansi inkomo le nkomo sikisa ngayo emzini engcwele ehleli solibhabhatisa solithengela amathini solimbathisa ngomhlobo solifaka emzini engcwele ehleli kophakama maye konkosi le nkomo isonyazile ezweni konke kuphelele phezu kwayo nibuye nizekhaya mhlawumbe lezoyizwana bese nihlukanisa imndeni nezindlu zindlu senomemana masebenza imicimbi mayibonkosi sebemfundisa inkolo yasezulwini yeke samvukela uNkulunkulu simvukela nje ngoba nabo bayalo. Siyabonga Dr. Lubusi sakithi ekhaya kaNazaretha siyacela ukuma la obaba bethu bayobe sebesibusisela inkonzo sicela umushumayelo nezwe elivulelekile esihlabelelo esikhulu namashumi 56 sicela inkosi ibusise izwi layo. Amen.